Tingomo na deep. People go on my foot. I will. Tingomo na deep. You call that woman living upon a call. I've seen you talking to Jamaica away deep. No. Oh, yeah, he's about to get on a deep lap. I why? I can't do it. Who figure decision? Not now, God. Who's yellow something? I want to get in. Man, they put disobey sometimes. In most cases, or disobey. Yeah. As put to one room for the letter of numbers. As Shai 22. What's the 2nd Samuel, chapter 22. Ukale love verse 5. Bese selaba sambe ngemanje khona into lokufuna ikusukumise bese uyahamba usiya nawe usengiyawushintsha nyana losatholile emagagasi emuva abenetsha angitumeleda tikhukhula tembubhiso yes tangigabuthela manje ke emagagasi ani khona wento kwenjani yobaleka usuke kulendzawo emagagasi ekufa abenjani ingoma yaDavide le bese lapha ngesibili sokuthithana ke futhi tikhukhula tembubhiso sikhukhula naba utati kahle na uhlala kumbe la kuthi nifula kakhulu tikhukhula utibona ukuba yena wona na TV awutati kahle tikhukhula usitenda njani tikhukhula tikhukhula bonke tilazi nasemthandane tibuyise timthombithise phasi uvumbuke nokuyenga lokumela nje tamba sokubheke nasethu mama tikhukhula kuthi kumela kanjani atibuthi ukuthi uyafuna yini ukhukhula noma ufuni tikabhelula tikhukhula tani letikhukhula mama basi khukhula tani ngapha tembubhiso tembubhiso hayi ukuthi manje tikhukhula uflawa nokubhuba diphatha dinta nawe kamadima ekhaya lakho umbabe dinoma mkamake ekhaya lakho abasenathi ukhukhula nkosiyami wente njani ukhukhula ekhaya lakho lesikolo sami njengoba uthisha umthetho ushito lapha lesikolo sami ukhukhula wente njani ukhukhula haleluya khona utamphela kwendelile akahlala njalo umntana ekhukhula izikubeka sekwente kanti futhi tintsambo telithuna tintsambo telithuna tena njalo tatingitsandzele utsandzele tintsambo telithuna ukuthi uyabona nyalo sengisalelwe lithuna angiphandela umfundisi njengoba sibefundisi sizinezi kube nomuntu okukokela ukamthela ukukokela sawa sasiganga basawa sasikhala ukuthi natural isikhoba nasikhala kunemdimoni khona lo iba ukuthi na umzali kakhulu naboma bebakhupha masinyana babe sifuna usubuke phela sendali singabe is just a small bed kuma bakubona usuke kanjani bese sesifana speech nase sitawu yakisho khona lesitawu yenda lasiyakhona kodwa nje uyeka ukuthi khona nesokulu Peter siza phezulu yathi sishite leli sisesilinda masikubalo khona kule bhaka khona khona la asi nekufa ngathi sibini wasimake wami babe washeshe wafamngane kakhulu wase usimake nasesikhathi isikhala kanti engumele nje wasimake phambeka ngabe sabananze wena ngisemesela njani abantu usemakhulu mabe kwasamba lo 2 years mawusemakhulu umnyama usesiyakhala bona bebusiko besithanda ngabe bebusiko futhi sisiyatha nje bubusiko nakule kwakho nje naso kungabe kunayini style ukuthi siya nasesikolweni basala sithatha setafuleni class naso wasimake mntanami sisatha ngoba uyisho sabala first born ekhaya sabananze wena ke bathi ngabe yakayini yena njani Tinsambo temufa tinganjani tigibe temufa talifonya hayi dino tekwenda lethu ukuthi usukume dikulandzele ukuthi usukume lokhu yes ukuthisha ngoyini
Hey, uyathandazwa kabona umntwana lebofuna kwazwe. Nabathandaza abantu nabafikela thina ukuthi sisiyakhamba tinga-reporta nje. But man said step by step, but some said, kubeka. Ngakhala Kusimakadze. Letiko letitendeka kuthi. Hayi. Ningahlali phasi. Kodwa bese ngiyasukuma. Ngiyangeza phela. Ubaba wami bengeza mnizana ukuthi asisenazari besatawufa wamumela eJesu kodwa lenkwathiwa nje to the point of death. Ukugeza. Bese bobabela bokhona labo bobabele ngithi ababu. Kube mala bomama. Makhathi usikhaza mina kuthi phuma lesikhuni usijele naso nje usika sikhulumele nasibekule ngowesivusa sesikhangela la umsebenzi ntombi sekulabaleka lethi kodwa thina khona nasikhala khona khona nasikhala khona thina wathi Davide nahlabela lengoma wathi nasaba lebonke lokho wasethi there is one last thing for me to do. Ukukuba manje asekukubulaliwe sekukuba sekuvile bonke lesabiso wathokhola la nto obalekela khona. Hallelujah. Nyalo sengiyaguquka senya umnikati wami uthi nasebangeke nje bamenta nje nabathi bemekwendiwe hey wathi kakhulu yes and yes. Yes and yes. More than 20 years. And I'm 40 years in 7 years old. You have so many extra. So you have 43 years. Same profession. Basikela bamjabulisa bamfaka ku-burning furnace bamfaka emlilweni khona kuyokuphuma sekuyigolide bengeke ngiphume ngibe igolide kube ngiyama emlilweni wathi nasengibona ukuthi nyalo seliphethe intokoletele sathi ngiphindele. Jesus. Masa ngithi sokusale munye ukhala kwendoda akusiyo into lebayisibusiso bangibona bomake nabakhala bese sekufisa ukufika ngabe ngiyagijima kumake umntwana wethu sintwana wethu hayi so kwente njani mntwana wethu hayi ivosa esikhundleni sokuthi hawubele usinto njalo uyesabeka khona kwendoda wathi indoda noma kunjalo ukusabeka ukhala kwayo ukhona la ifuna ikhale khona shayema ngakhala Kusimakadze ngisekudzamaleni kwami wase wendalo Kusimakadze ngacela lusito kuNkulunkulu wami awukhali nje mahala ufuna usito wena ukhala ukhibilile ubombe nokubobela kahle ushaya uMaqhosa umshozi ngomani ngoshaya uhamba kahle njengoba nje kodwa njalo mina usiyapressa uyavela mina uthi ngabela amen doma azokwazi bakhalela kwakha lo tawa igolide lo tawa enqa ekukhaleni Jesus sihlabele ikhona sibantu ababa khona into lefanele ilungiswe awu amen shaya chorus chorus usozele kimi chorus hallelujah yeah hallelujah yes hallelujah yeah ngiyabonga lapho kuleyo ndawo sokushintsho make ubabuhle bana bakhe make lasho sipashapasha thulu
Sweet. Yawumtalela ngiphasha ukuthi manje bathana iphasha. Bese majaha ke apha njengababe. Abamako. Yeke sambe sembi. Sisi phezamabe. Ngakhala kusimakadze. Wase. Ngisekudzamaleni kwami. Yes. Ngacela lusito kuNkulunkulu wami. Wasekwenta njani Kusimakadze verse 8. Khona into nayikhala ngumntwana bemtekela umkamnje mjoka ngale la ngithi umntwana wethu mina naturally. Ukhala kwemntwana uyangiritheta. Kahle singizimani. Uyamnyanyisa. Hayi igama lohlubetha phela lo muzi usohlubetha. Ya. Ibathe ukuthi ayingoba yonto yakhala mani. Kepha ukhala kwalo wami. Ngiyashintsha. Ngishitsha manje le approach ne posture. Ngomntwana wami. Listen. Kwele jathani sifuna inguyise. Ngimntwana wami ngifuna thula ngifuna umbonakala akhala khona ngone ngibala. Lo Nkulunkulu wethu nasikhala kuye. Hayi. Ushaboke emakhalophi abe ready to do something. Walivala ivi lami asendlini yakhe. Wase. Kunxusa kwami, nekukhala kwami, nekuthandaza kwami, kwangena etindlebeni takhe. Wamthinta. Wangahlaliseki khona ke okuzakwenzeka. Kwasekwenzekani msathu? Umhlaba wathuthumela. Uqala ngemhlaba kulula ke ilutho. So nethi unele kufa. Lokubalelwa konke lokuthi mina babe bani, mina make bani, mina mfana nomani, mina thathwe nomani, mina mfana nomani, asembani gogo mkakhulu. Mina gogo bani. Sembhekane nabo. Washtani anjalo. Wasekwenzeka into. Asakakhuluma sekwenza ilutho. Bala ke ikuyotendeka ngokwendeka manje. Umhlaba wathuthumela, watamatama. Tisekelo temazulu tathuthumela, watamatama. Kanti awumanela bona. Kanti ufuni ukuthinta Kusimakadze. Oh yes. Utawuhlala unje. Ubanzeteleke kanje. Uhleti kamhlungu kanje. Solo ungambikeli. Ugadze ukubikelwa. Uthi mina Jehova ngitshele mntwana ukuthi unjani. Ufuna kuva wena. Ukuthi uba nje yini lekuhlaselayo. Njenga Jesu alele esikepeni. Walala Jesu kanti usikephe siyaphatha magagasi wolo Jesu. Alele ngemabomagazi ukuthi ngibani. Lodakhulu. Amthise. Abalimi sinaba umuntu okuthiwa bese ukukhaza siphambanweni kwenzelele. Kepha abe ngiyothola. Jesu. Hallelujah. Walala sinjisi. Jesu wathi papa mamasiyane njengoba bevela ready. Nkulunkulu ready namuhla. Ulalela wena ukuthi yini lekahlasele wena. Yini ungaphumeleli. Yini ungaqhubekela kuyembili. Mtshele. Ungamtshela mntwana ke ukuthi sengibalile sengiqedile Kusimakadze uyakufa. Bese angakasuku. Angakendini khona into lekhombisa ukusoswa. Yabona ngoba bela basibahlukanisa ngabe nababe ba. Number 1. Makontos. Nangabuthi so wenqala yini ngam. Ungasingabe sikhona sagcina lapha. Usangeke ukuthi babe makontos. Asathi yini masongibona kahle. Bebo sangababi nethi lonjija. Lo swaka Kusimakadze. Umhlaba. Hey Jesus. Wase. Hallelujah. Uyatamata. Utamatisa ngomunye umuntu. Mutafike ngaleso sikhathi. Yena kubukane naye David pen akakhulumela abantu uthi mine ngahakwe nabo Jehova.
Yes, Lord. Dawu. So ukala ukuthukuthela akathukuthele. Sibe ukuthi usathukuthela nje kuphela. Wendeka. Ngobe somandla abesathukuthela. Kwento ukuthukuthela lo. Abantu bokuwayitela, abantu bokuheletela. Njengoba bakuheletela nalabo abazalwane bathembe kakhulu. Malo nawuthatha ukubika kibo. Bikela bona uNgesisi. Phela kubuthi. Wathi awusizi kunjani? Na uhamba uthi siswathi si professional leswathi. Uqabanga ukuthi uyini nathi nento enkingini. Nangabe umthamo hamba ngemoto njengathi. So uphelele petrol olithaya kanjani? Utosikhweza ukuthi kunemoto. Dozana ngazi. Lokubona umuntu abahelethelana bona nawufika kuye umajokololo kumethephethi waze wakhona ukutesula nasesihambile mfundisi thina siyahamba nasesihambile esikhohlwa nokuthi kodwa ngisukuyabatha ngimba uphi dinyembethe mafini simbalela ntulu lo aphela ungadinga njani sengifike endaweni ngiyawukhumbula Mungu manje okay Emakhala akhe akhafula imvuthu. Nawu sokuqala kwenteka into manje lendakalela umzalwane lendakalela umntwana waNkulunkulu kuqala kwatamata manje tino letaphiwe nyalo sokusukuma nasemtabuye khanga kwena njani usina ngena njani emakhaleni Emakhala akhe akhafula imvuthu. Akhafula intuthu manje njenge hippo laba yathi imvubu yathi imvubu kwamso no ivupele lesilone lesikuba kule ematini kepha haye usi kodwa lapha emfuleni nemvubu ishaya ebusika ibonakala ngamlozi lezi mafu lamethula phuma labomuhle Kusimakadze kala uthokusela so kala kusofuna kunyakada kweqala ngalo umusi esizwe umusi eqhubeka Umlomo wakhe wakhephuta umlilo locothulayo. Uhlelileni ubambelela Kusimakadze kakhulu. Haleluya. Yini Kusimakadze umbambelela afuna kusebenza. Soluhlethi akatshelwa. Tinja ngiyafuna. Ngathi Nkosi. Njalo ngokusonga Friski ekhaya Friski. Ngimtalela kaningi kakhulu nje. Bengiyendile ukuprevent. Ayadlula nje. Yebo ngoba yangisipeshe. Yazi yamphathija lehle ifanti yenja lehle keze ya never khuna ifa mayikho Friski. Abe prevent. Yabule wetha Friski. Nane mzwane wakhe. Bakungadlalelwa ngobe Friski nemzwane wakhe wakunetouch nasungala lapha phakathi semabele akhona makwakithi ayaya phakathi semabele uma beboke kanjalo amandwendwe bayaya phakathi semabele bonke nalo kisala abafune ngolesi yanisa dokuphakathanisa nasethi ngale kithi imzwane ayishiye ngale indle hallelujah hallelujah it's to listen which umntwana mbude lokhala Jehova umbambelele makhaya yes immediately ever ukuthi khona ukuthi nyathu kuyamane ete asavetele matiyo ngaphandle don't defend lapha ukuthi ngakusebenza tawena lapha sengabona ukuthi wewe sakwenza lezinyase Jehova umbambelela kangaka angendi nakho haleluya kule mpilo yakho yasekhaya lakho kule mpilo yakho yasemsebenzini kule mpilo yakho yabanakweni ekhaya mina njalo khona kule mpilo yakho what's way kule mpilo yakho kule sipho lakini kule mpilo yakho kule skoti mbala msengifika kuphi ngamsenemo singaqedzi
uthi ma kuwo kwakhehleka emalahle labovu sikhehle semalahle sikhethekela Davide phela ubike konke ebuzaba lwakhe nakuwe namuhla Jehova uready uthatha ukhala wakho athukisele gijima sekulapha saphaza ngiyehla wabhobhosa emazulu yabo wehlela phansi umuntu munye emafula amnyama Yawe tu. abe ngaphansi kwetinyawo takhe nawe ntulo mnyama losabeka unalifika kwindawo le qhubeka wagibela likerubi wandila wase uyagibela likhanubi mafu namatima asengaphasi usukumile Jehova so usukumele indzaba yakhe Davide akasukumele indzaba yakho namuhla nasiteza kuthandaza abayisumele waseke wantshuza asenikwa amaphiko emoya yama elkhanubi wajusa sine sakolokwebe labo uthatha njwe mala ukuthi video wabo maphandle wendalo lokwebe nanjusa lokwebe nanjusa asabone intalo wasibekela ntwela sa aletulwa ku nasuka lapho ke wafota emawings into nasayedwa lapho idlula ishela mlesidubulela usaphatha kiwo lebisi nje mabili na kama neno le tangu na biu kama wasebona njalo Kusimakadze nemkhanubi asesike bajabe bendaja wenda bumnyama baba ingubo yabo bona nobumnyama lobu bungaphasake lobu ngemafula mnyama wasebeyibeka lobumnyama watungelelwa ngemafula ahlomile emafula Joshua wathi wena uhamba mfana wami uhamba nalesife ngiyawukwenda ngibe nawe yonke indzawo ngiyawubese ngengwendela ukuthi emini kube lifu ebusuku kube likhoba lemlilo uyathanda amakhoba Jehova bita ikhoba lihle kule nkinga yakho bita Kusimakadze etemekhanubi nyalo uhlangene kubasiyabambisa qhubeka lamnyama ebukhathikhathini bebukhona bakhe umbani wamanyata baba waphambana imibani yebo nemalahle lavuthayo uyabo for one person ya babe kwalo lathi namhlanje ngathi qhubeka wase Kusimakadze wabhavumula asezulwini hayi yebo 8 wakufa ukhala bami manje wase uyasukuma wase uthatha inyathelo nasakhombisa baba ukuthuthela kwakhe wakibela kherubi uletha naye yanjuza abantu zathwele usabe lo senti kwawo konke walivakalisa livi lakhe wase uvakalisa livi lakhe utawuvakalisa livi lakhe kule simo lesibhekane nawe lapha ekhaya lapha emsebenzini lapha kenu namntana khona nibanga kusibabe kwanishiyela ini ngoba phela besebalekela ngomama baqhaphaka nje wena mntwana lethu ababona ngasawafunda phela ngiyabanga phela nawe usukuyongena phela ngafunda phela ngisike manje bafuna ukuthi lelifa nje lalakhaya sale lokuthatha nje abantu abangakafundi kodwa uqinisile kwakethu kanti ilungelo lakho lokutshala njengala eso uyambokoza bathe ngayise kumosi waphuma bana jabo lelungelo lakho alifanani lakho siswile hlukile litajabobe akuyenza ukuthi wayeka mufa walaye usabambe lesisenze ngabe besilalela medemo abawuliyenga la khona ibo lotawufika ube wedwa la uyakho uthi umpostoli lapho kuhamba ukhale wena bakulesa usuka nambe emkhala noma njengaphi njengakhala ngabo sokungena ngamasuka atu anga sekunqo amabongo maphela kule mfweni akade simoto kuba nibethu bese akamshaya entamala leyihle leyo ngiyathatha sasiyageza kwethela manje
sesicala action yana bese ke wajijimeta ngemithetho wajijimeta ngenkinga naletintsatata vite njengoba gijimeta tam nje wejijimeta jajijimeta betimbongelelo abajokholo thina sengibikile but Jehovah so ready to jijimeta udawujijimeta sinene bimlokula sithi assault utaenda ifrontal assault udawuhlaba abeyama phela wo ulisinkonto nganina la ungivumele ngiyona sitha asiyo umuntu wena imistake mazuza umuntu lekakho nje lesikhoba lesi asiyoni siyajijimelwa sitha awubine kubelekiswa sitaba nento lesitawenda yona masikeja ngoba sitha asijiki basitha sitha siyafumela basitha sakini sitha noma simlolo wesifazane nitsenibanga lendoda sasijikile sitha lesimlungu lamhlobo wesifazane kubanga lendoda ngeke sifisa usingawufile asinenza wena ukuthi sifike umfana kulendoda sona ubulala wena ufike qala ngoba sitha asijiki sitha therefore nakulwa tingelosi kukaNkulunkulu asalwa naSathane he had to destroy them kick them out of the blessed place the glorious place where this Lucifer was staying together with God. Sitha Jehova uyasijijimeta Vumela Kusimakadze ajijimete na sitha selkhalakho na sitha semsebenzi wakho na sitha sasekhayeni. Glory to God. Umbambelelelani Kusimakadze ngedingo ehlazini wena. Jijimeta sewuzowenza manje. wasakateka ti Hayi letinto ngabe sesisakateke kade. Walelani kusithi sakateke. Nika Kusimakadze manje lithuba lokusakata letitha takini lesititha takho wena wedwa uNkulunkulu asibusise. Glory to God. Kwenye ngoma lela ku 2:33 makhuluma tibota manje ngo la unengoma lapha ku 233 iyamkhalisa ingabokukhalisa nawe ngoba ngifuna siqedzele isikhathi semfundiso sesihambile. Glory to God. Mwazi nje sinashaya lokuqala bese siyasuka sesishaya number kuthi ngoba vele mancane nje bazane angu4 phela kunelekhaya le lokwabelela Jehova uthi lekhaya lakho lelile akulwele abe nawe nilwe kanye impi kusidembile na Jehova sinyalwa mina ngiyindoda lene liyakulwa kodwa I'm cannot afford nasengaka sengicela wena Kusimakadze be a fighter ulwele wakho wena amalungelo akho elizulu yegikhaya elihle nandiya silibona amehlo enhliziyo omasinyane siyakulishiya izwe eli ajabulisiyo
ufuna ukubona yini ufuna ukuhlala naleti dinga takusula titakudosa ngemibala njengemgololo soyosithela lapha etshanini sibafana thina bese siyaganza sebane bakumshiya awudayeka lo mgololo la ngaphandle kunemigololo letagilisa thika balekela Kusimakadze nyalo sale uthi tonke letinkinga mphose ngayikhohlwa naleya mphose ngakhohlwa ukuthi nabo kuyamsebenza naloba sale kuletha Kusimakadze nyalo Jesus so bambelele kakhulu lekhala akanga kakhulu afuna ukuthutha kuyenza wathi ungakhele nakahle nakaje ngebayani ilethwe balekile amakhe khona bathi kujwayele lekhala kujwayele hongela namanye isoni ijale lemposto namubale yebona kwakhe namu basi utwalile likhala kwala nje futhi kujwayele lekhaya kujwayele timoto letinkinga tonke leti dinike Kusimakadze fundisa umoya wemndeni wosiyo ukhe Jesu labafuna ukuthi bese ngikhohle ngakhohlwa naleya nginga yamnaya bese ngithi shito tonke manje bese ngiyakhohlwa ukuthi nalela ayisiyo yami ngiyide mandla mina washo le ngoma wasidinga haqile angikhona ukusingathibela ukhona longeke wena ukhona kuwena kepha Kusimakadze is ready to do it. He's ready to take over from your burden. Ufuna kuthatha lakho Jordan sits out then you see very open neminyaka uthi manje is your time uthi uphume namhla ubeke nalawo ujobole lula uhambe ukuhlabela usisezele ekhaya basikhathile kela mina kwesibaphambi setandla manje namathi mina khona yami inkinga lebese uyibuka kancane kodwa ngiyayibona ukuthi le seyimele Kusimakadze kuphela njengoba mina ngathitshe lapho ungeke usuke ungakahlupheki khona lokuhlupha kokuqala khona lokwaditha lapho kumadima ubaze manje letitha tibazalwane kunyaya umfundi ukusebenzisela nami nakelwa bika Kusimakadze Kusimakadze lapho khona khala mfriend kakhe kusukela namuhla sengakunikela kuwo tiko tamtole timfulako ungaze ngifuna kuphuma uyala ungaze ngaphuma uyala ngakudula ukubisela phansi. This is your time to be free. Khona inosala manje sikhasa ukuthi namuhla Kusimakadze I don't want my enemies to enjoy with my life anymore. Angifuni ukuthi ngijabule ngabo sengifuna ukuthi ngizadika khona inosala bona